Allah çok kaptırağanlar hizmet edip gidiyorlar. Köpünüz olsa geçirip Zondoş prezident hemen şonu hakikatli kılıp hemen жаңылмаған iş yok, жаңыл kılandır. Şu erkinlik verip şu asatlığa çağırıp basağa degen Turan elden dileymiş. Yardım ettiler elge yurtқа. Gemetme kaldı. Hayran hayran. Kilo koysun. Kilo koysun. Hurmatlı Sadır Nurulevich, Жеңіс Монда Қуатов деген біздің ұлысты ақ жерінен қамалып атат ушу ишине чыгарып коюуга сизден суранабыз. Мына көпчүлүк багарда элинде жасаган иштери мурун жакшы эле болчу. Эми кичине жаңылыштык болуптур. Жаңылышын кечирип койсоңуз айкөлдүк кылып. Элдин суранышы ушул. Adresini de aytıp koyuyorsunlar. Ahtara kurtka деп. Ayakta kilo atkan. Kurtka айылынан сүйлөп атабыз. Туугандары жалпы эл журтубуз. Cengiz elden ulu olsa emes o Kurtka ayının atынан, elin atынан, tuğanların atынан şol Sadır Nurkojoviç sizden suranabız şu boştonduk берүүңүздү анан көптөн көп суранышат мына биздин тегенибиз эми баягы жөн жерден отурат битте баягы элдин кызыкчылыгы үчүн элдин эмес үчүн кичине камалып анан жалпы айыл тургундарынын атынан туугандарынын атынан сизден эң чоң сураныч ошо боштондук берип коюңузду. Жеңіс Молла Қуатов. Boşaltılsın tuğanlar. Böyle yerden bergenler. Sportsalı üstüne yerden bergen bu yerde. Köp yıldan beri Turbay toktap turgan emege. Bizden saydı girişken sayt odasını bizim prezidentimiz bardıq nersege jardam o bilet sattı. Uşular dönüp duruldu. Oşolday жаңылы çıkıp atkan emelerge önügüp koldoonu köp berdiler ha. Bundan көп жыл мурун керек болсо 5 жыл 10 жыл мурун ошо жаштыгына карабай анан баягы жаштыкта канча жаңылгандыр анан эме кылып жаңылыштан бир кечирип айкөлдү кылып ушуну бошотуп бериңиздер деп сиздерден суранабыз. Жаңылыштык деген болот деп. Boşaltılsın tuğanlar ha?